I pozdrav ljudi na novi video. Danas nastavljamo sa Minecraftom preživljavanja. Minecraft preživljavanja. Nisam snimao kako dobivam iron stvari, kako da kažem to. Nisam to snimao. Pa gle, imam iron stvari. Još mi prijatelj došao pomoć. Mapu nisam snimao. Ali ćemo, sad nam je gol, traži dijamante. I treba mi Heibel. Evo, reću vam sa čime možete lakše kopat Heibel. Sa Into Home, Jimmy Hole. Nemam ga. Da, sam ga. A možete i sa pikom. Uvijek sam mislio da može samo sa rukom, ne može pikom. A što s time? Danas nema pjesme. Upišite u komentarima da napravim, da govorim engleski malo i da govorim ovako normalno hrvatski. Upišite. Sad mi je bolje. Služim ko peder. Tu je ice biome. Nećemo sad ništa o tome. Idemo u pećinu. Mislim da smo tu već bili. A da, jesmo, tu smo ostali. Tu smo, mi smo išli dolje. Da, tu smo išli. I kako se sjećam, tu smo ostali na stvari gdje smo zadnji put bili. Sve što mi je tu crafting table, napravit ću hoe brzo. Eto. Svakome treba bude stone hoe. To je zombi, a treba mi lava pool. Je to lijepo. Što imam vodu, sam htio reći. O, nemam stik. Htio sam reći što imam vodu, mi možemo napraviti nether portal, ali treba mi lava pool. Evo, hvala Bog da lava tu, taj jedan komad. Što me gura? Već me gura. Nije to lava pool. To je samo lava. Ja ostavit ću mu to tam, kome to treba. Meni treba iron za iron sword. Podržam prijatelju treba dati iron sword zato jer on je tijelo. Ja sam dao, ja ću koristiti X zato jer je X jači. Ako igrate na kompjuteru, lakše je. Biće 5 minuta vid. Zato jer mogu to. I snimit ću i četvrti dio ovoga. Kako traži lava pool. Ako ne pronađem, napravit ću svoj. I da vi subscribe-ate mi se i place i stisnite taj like
Хочу стич 10 лайкова. Барем 10 того хочу від вас. Holy shit. Кріпа. І видимося, люди, і subscribe і приплатитися мой на канал.